Dobar dan, poštovani gledalci. U današnjem klipu prvo želim da se obratim Dejani Bačko, u narodu poznatijoj kao devojka sa krilima, i njenom momku Marku Nežiću i da im čestitam rođenje ćerkice, još puno prinova kćeri i sinova i sve najlepše vam želim u životu od sveg srca. Drugo, ovim klipom želim da se obratim svim ljudima na svetu, a pogotovo u Srbiji, koji su depresivni zbog gubitka posla, male plate, neidenja na more, nemanja ovoga ili onoga, da pogledaju devojku Dejanu Bačko, koja je u narodu poznatija kao devojka sa krilima, i da vide kako se ona bori kroz život. Ona i vozi, i slika, i putuje, i trenira, i rodila je ćerkicu, i stalno je nasmejana, vesela i vedra. Mi nemamo pravo, mi koje život, da kažemo, od glave do pete nam je dao sve, mi nemamo pravo da budemo depresivni. I tako sam pre neki dan šetao kroz Knez sa drugarom i on mi kaže: brate, kao dao sam otkaz, depresivan sam, teško je ovo ono. Ja sam mu samo rekao: pogledaj primjer devojke sa krilima koju život nije milovao, kako se ona bori kroz život i kako je vedra i nasmejana. I samo sam mu rekao: mi nemamo pravo, gledajući nju, mi nemamo pravo da budemo depresivni, da kukamo i da plačemo. Znači, ljudi, borite se, radujte se životu, družite se, volite, gledajte pozitivno na život, nema predaje, nema povlačenja, i ova devojka treba bude primjer svima. I eto, to je sve što želim da kažem. Znači, borite se kroz život, nema padanja. To je to, nema depresije, nema padanja, život je večita borba i to je to. Pozdrav svima.